ružičastih majica je intenzivniji, odnosno pojačan rad, ne posljednje srijede u mjesecu februaru, nego evo mi zbog niza aktivnosti koje planiramo krenuvši od ideja svih raznih starješina, svih nastavnika naše škole, nas stručnih saradnika, imamo potrebu da to bude posljednja sedmica u mjesecu februaru, kad se realizuje zaista niz aktivnosti kroz različite vidove radionica. Vršnjačko nasilje u slobodno vrijeme utječe na školovanje djeteta tako što ako dijete, na primjer, ima nizak nivo samopouzdanja i sad ako doživi vršnjačko nasilje, to nekako svu pažnju svoju koncentriše na to. I onda može i da popusti u školi, ili da bude zatvoren, da jednostavno se povuče u sebe. Neka djeca primijetila sam počnu da psuju da bi se više uklopila u društvo, počinju da govore da vrijeđaju druge da bi oni spali u ovo društvo koje ih vrijeđaju, da bi se više uklopili da bi oni kao shvatili da su oni njihovi, da su oni sa njima. A te osobe koje ne trebaju da se prilagođavaju, oni su već prihvaćeni u društvu, oni su oni najčešće popularniji, da tako kažem, u društvu, u razredu. I oko njih se sve vrti, oni uvijek nekako na njih ode scena, na njih ode svaka priča i onda se ta druga osoba koja nije u društvu te popularne osjeća izostavljeno i zato pokušava da se više prilagodi, da bude više kao oni, da bi ovi njih prihvatili. Mislim da su ljudi koji vrši nasilje možda upali u jako loše društvo, može ih društvo navodi na takve stvari, kroz šalu, hajmo ismijavati nekoga vama ko nosi to i tako to ispadne, da bi zadovoljili neke svoje potrebe, na primjer. Uglavnom su to svakidašnji događaj gdje mi želimo, na primjer, neku šalu da zvijemo ili da budemo frajeri u svom društvu, a onda u stvari povrijedimo neku osobu i to možda u nekoj situaciji nesvjesno ili nenamjerno. Uglavnom se odnosi na jedan dio učenika koji to non stop radi, pored svih i upozorenja, ali oni jednostavno nastavljaju. Dešava se i u školi puno, dešava se napolju, dešava se preko telefona, dešava se uvijek. Na prvo mjesto bi stavila školu, zato što nekako uvijek se nešto desi u školi, onako kad se priča i to. I onda sljedeće bi stavila, ne znam, nekako telefonom dosta se vrijeđa, ali isto je onako napolju kad izađe onako i zapravo to bi stavila na drugo mjesto zajedno. Današnja situacija, odnosno vrijeme u kojem djeca odrastaju i provode vrijeme, ne može se porediti s vremenom našeg odrastanja i mislim da je pogrešno uopšte porediti. Nekako su zanemarene osnove odgoja kod porodica, a to se kasnije manifestuje na ponašanje kod svakog djeteta, odnosno kod svake ličnosti. Za korigovanje tuđeg ponašanja treba dosta vremena i treba dosta truda i da se objasni toj osobi, jer teško je uvjeriti tu, teško je da sami sebe uvjeri da imaju problem, čak i ako imaju, teško im je da se uvjeri sami sebe da imaju problem jer misle da nemaju, većina. I onda je to teško uraditi, teško je oporavljanje tog problema i rješavanje tog problema, tako da moguće, ali uz pomoć još nekoga. Mislim da im treba skrenuti pažnju i još jednom naznačiti na njihove greške i ukazati ili makar reći ok, to djeci to posebno smeta, hajde nemoj baš njima to da radiš, nemoj to njima da ponavljaš. Nađi nekog druga s kojim to stvarno možeš da zviješ. Ja mislim da trebamo početi pričati malo više i da nekako pokušamo razgovarati sa njim nasamo, da vidimo u čemu je problem, što to radi, ili da se posavjetujemo sa psihologom, pedagogom, ako to već ne možemo javno sami riješiti, da nekako probamo izvući tog problema u koju upravo. Ja smatram da su školske aktivnosti dosta bitne za generalno srastanje učenika kao više nego samo ljude koji se viđaju svaki dan. I zato mislim da postoji razlika između učenika koji su na dosta aktivnosti i oni koji ne sudjeluju najčešće. Naprimjer, zato što mi viđamo stalno i psihologa i pedagoga i bili smo na dosta predavanja. Razumijemo i vidimo kako utječe na naše školovanje i na ostale učenike neke stvari koje drugi rade, a nisu svjesni toga.
U principu trudim se da se izolujem iz takvih situacija jer ne želim, ja ću možda nekad misliti da ću popraviti ili riješiti nečiji problem, a možda napravim samo još veći problem. Uvijek me je strah da neću nekom još više napakostiti ili učiniti nešto loše i to je jako nesvjesno. Mislim ću možda da rešavam problem, nekom pomažem, a u stvari ću napraviti totalno kontraefekat. Vršnjačko nasilje unutar odjeljenja je jedan veliki problem koji pojedini iz razreda, iako žele da promijene to, jednostavno ne mogu samo sa svojim riječima i tu se moraju nekad uvesti i psiholog i pedagog, što ne bi trebalo biti. Majke ne mogu da vjeruju da su to njeni sinovi uradili ili tako nešto. Jer svi izgledaju da su mi fina, dobra djeca. Ali, ne znam šta nas donese da uradimo nešto loše. Imam neograničeno povjerenje svojih roditelja i s njima dijelim sve što mi se dešava i u školi i na ulici i tako da. Biti iskren sam prema sebi je jako teška stvar i trebamo sami da sa sobom sjedemo i razgovaramo kao da razgovaramo sa drugom osobom i shvatimo zapravo kakve imamo probleme, kako da ih riješimo i ostalo kako da se izvučemo iz tog društva, iz tih osoba koji nam ne leže, ne odgovaraju. Jer prije ja sam iskreno skoro imala situaciju da se nekako moram odvojiti od osoba koje su mi jako drage, s koje sam prirasla, s koje sam svaki dan provodila vrijeme i samo sam jednom ovako prekinula bila crtu, razgovor svaki sa njima. I mislila sam da je teško, mislila sam da neću možda se odvojim, ali zapravo shvatila sam koliko mi je život zapravo lakši kad sam se riješila takvih osoba koje mi ne odgovaraju, kako se manje sekiram oko ljudi. I zapravo dugo treba vremena, trebalo mi je par mjeseci da sama sa sobom shvatim da mi ne trebaju te osobe, da na kraju sama sebi trebam jedino i da sama sebi mogu pomoći jedino i da sama sebe na kraju imam. I da mi zapravo niko nije najbolji prijatelj kako sam ja sama sebi. I to mi je zapravo pomoglo dosta i da se oporavim od nekih događaja i svega, ali u ostalo da shvatim svoje probleme i kako da vidim svoje.